terus pada juz kelima. Sebelum itu marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan mendapat keberkahannya. Marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa kami sampaikan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan harapan agar kita kelak mendapatkan syafaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan Uda Asbi dari sponsor kami Radio Gebu Minang akan memulai membaca ayat suci Al-Quran ini. Silahkan Uda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تشبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذي من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Silakan Mbak Deben. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima. Yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. أعوذ بالله من الشيطان. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بعضهم bukan duhum. بما فضل الله بعضهم على بعض بعض bukan du. Ya, hum. بعضهم أستغفر بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama Wabidil. Bi yang tadi وبذي tuh. القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والهاجر الجنوب Waljaril. Waljaril. والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Silakan Pak Hatta. Satu halaman Bu ya? Ya, Berarti satu halaman aja. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلمهم مثقال ذرة وإن تقوا حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Apa boleh ditegur? Okay, go ahead. Mana Bu? Oh ya. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول يومئذ يود الذين كفروا Wawunya, ya. maaf Pak. Ulang lagi Ya. tidak dari yauma idzin. يومئذ No. يود الذين Yes. يود الذين Ya, bukan ya buat. Betul. Oh, sekarang betul. Ya. Tadi pakai ini ya. Ya. Yaumaizi yawaddul ladzina kafaru wa asau rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaghtumuna allaha hadisa ya أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا ألم تر إلى الذين Ahmad, bukan ghafu tapi afu. Coba ulang balik Pak Ahmad. Innallah ya Bu ya. Innallaha kana afuwan ghafura. Ya Bu ya. Ya Bu nih. Ya tadi ya, tadi afu ya, afuan ya. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. صدق الله العظيم. Silakan kalau nggak salah Anduang ya. Setelah itu Ibu Uzur ambil yang boleh terusin deh saya ambil sebagai moderatornya. Silakan Anduang ya kalau nggak salah atau ya. Suara Anduang silakan belum dibuka itu ya. Mic-nya belum dibuka. Oh, nggak bisa kali Andung. Dilangkah aja dulu deh. Anduang bisa? Ya silakan. Andung halaman berapa, Mande? 86. Halaman 86. Ya. Walladzina yunfiqu. Wallahu Wallahu a'lamu Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nam fit
din. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairal lahum wa aqwa lakana khairal lahum wa aqwama. Jangan dipanjangkan ma-nya kalau berhenti ya dong. Diterusin dong soal itu waqaf lam alif. Lakana khairal lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli misa wujuham fanaruddaha ala adbariha au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Coba ulang lagi Andu. Kalau tadi ayus syaraka dibaca rika. Coba diulang lagi. No. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillah bane Dengarkan alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wala I-nya panjang dong. balillahu yuzakki man yasha'u wala yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'alallahil kadhib wa kafa bihi itsman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru ahda minal ladzina amanu sabila. Shadaqallahul azim. Udah semua ya? Capeknya leh.
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
Marhanda bil Quran. Baca selanjutnya Des Miroza, silakan. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dolalam ba'ida Qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka suda fa kaifa asabatkum musibatan bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifullah in aradna illa ihsanan wa taufiqa Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum fa'arid anhum wa'izhum Jangan fa'a ya, fa'a ariut. Dotnya jangan ada mantul ya, fa'a ariut, tebalkan dotnya tapi tidak boleh ada pantulan. Fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha wa ma arsalna mir rasulin illa liyu'a bi'iznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul wajadullah Rasulu lawajadullaha tawwabar rahima fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allahumma arhamna bil Quran. Sampai selanjutnya ulang dari awal. Mandeben silakan. Oke. Kalau Ana ya. Ya. Mungkin kita lebih strict lagi ya semua insya Allah karena sudah lebih baik bacaannya, jadi Bu Guru supaya lebih lebih ketat sedikit lagi tentang biarpun mad di mana yang 2 di mana yang 3 4 dan
hukum-hukum tajwid yang lain didengung dan segalanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع Ha ya barusannya. Yutilah. Ha. Coba ulang lagi, Mandi. ومن يطع الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم كن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما
فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون حياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Wa makanna bil Quran. Seterusnya Imam Mandeh Tati, silakan. Ya. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin. Jangan dibentulkan dotnya, Mandeh. Ya. Jangan ada, tapi tob. Fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal bildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaiton inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum. Dari panjang. Oh ya. Idza fariqum minhum yakhshawnan nasa talillah. Bukan kasyah, tapi kash. Kash yang mati ya. Oke. Idza fariqum minhum yakhshawnan nasa ka syahtil yang mati itu sin, bukan sya yang khosyyatillahi aw asadda khosyah wa qalu rabbana lima kataba alaina al-qitala أولا أخرتنا إلى ulang lagi Mbak Anif. لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن تقى ولا تظلمون لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا yudrikumul yawmu bukan yaw tapi mau. Yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim
kuntum fi burujim musayyadah. Bagaimana? Buru panjang ya, Mandek. Fi burujim panjang runya ya. Ya. Ulang lagi dari walau kuntum. Walau kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahun haula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Seterusnya Pak Ahmad Hatta, silakan. Ya Bu. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Coba ditebalkan Wa ko ya Pak Hatta. Mayuti Oh, ya, iya. tebalkan ko. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة Terusin coba deh. Ya langsung ya. ويقولون طاعة فإذا برزوا من Pak Ahmad jangan atun ya, tapi disamarkan ke fa, itu hukumnya ikhfa hakiki, jadi ta'atun, nah, didengung ya. Ya, ada ifanya ya. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم Jangan Pak Ahmad, jangan fa'ak, tapi fa'ak. Di tengah-tengah tenggorokan itu ya. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين Wa ila ulil, u-nya itu tidak boleh panjang karena wawunya tidak mati ya. Ya Bu. Wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmah
Lam Allahnya Ya, Bu. ditebalkan lagi. Walaula fadlullah, fadlnya nggak boleh mantul, lam Allahnya ditebalkan. Coba ulang balik, Pak Ahmad. Walaula fadlullah. Oke, Bu. Iya, coba teruskan. Tapi dotnya masih nggak mantul. Jangan bunyinya di dalam aja. Fadlullah ditahan, nggak boleh dipantulkan. Kalau dilepas jadi mantul dotnya ya. Oh, iya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila faqatil fi sabilillah لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف يأس الذين كفروا والله أشد بأسا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا هيتم وإذا هيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Ya, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk baca selanjutnya silakan Andu. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditha fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna antah duman adallallah. Ya, mannya itu jangan tertahan lama ya dong soalnya bukan dengung itu man adallallah. Aturiduna antah kalau an yang pertama itu ya Bu An Guru. yang pertama dengung, an yang man yang kedua yang nggak dengung tuh mannya ya, jangan terlalu lama tertahan di man. Aturiduna antah duman adallallah. Ya, jangan man adal nggak gitu juga ya. Cuman jangan terlalu lama aja gitu ya. Aturiduna antah duman adallallah. Jadi duduk juga lah mannya itu juga jangan terlalu cepat berangkatnya gitu ya. Ya, Bu Guru. Aturiduna antah duman adallallah wa may yudlilillahu falan Jangan yud
lilil, nggak boleh mantul ya, jangan dilepas ya. Wa may Ya, bukan. yudlilillah. Bukan Wa qalqalah ya. may Ya, yudlilillahu falan lam Allahnya tipis karena sebelum lam Allah harakatnya harakat kasrah ya. Yudlilillah tipis kan lam Allah. Oh, do ini bukan yang memantul ya Ustaz, apa Dot ditekan. bukan nggak boleh mantul karena dot itu bukan huruf qalqalah. Yang mantul itu huruf qalqalah doang. Ada 5 ya, qaf, ta, ba, jim, dal, bukan dot ya. Selain dari itu Wa tidak boleh dipantul. wa may yudlilillah Betul, lam Allahnya tidak boleh tebal. Wa may yudlilillahu falan tajidu sabila. wa may yudlilillahu falan tajidalahu sabila. Iya. Ulang Bu Guru, ulang. Udah itu benar. Udah. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'am fala tattakhidhu minhum awliya fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum Itu andung wakafnya apa itu di situ? Sholat bukan? Iya salah. Coba ulang lagi dari wajadtumuhum. Coba diteruskan dari wajadtum. Wajadtumuhum Itu nggak boleh dikalah-kalahkan karena di depannya data langsung masuk kata ya, andung ya. wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasir. Tak boleh dimatikan karena dia harakat dhamma, harakat fathatain ya, itu namanya mat iwad, panjangkan 2 harakat. Tidak boleh dimatikan walaupun tidak ada alif di situ ya. Kalau berharakat 2 fathatain itu dipanjangkan 2 harakat kecuali tamabutah. Selain dari tamabutah kalau dia berbaris 2 gitu, baris 2 di atas dipanjangkan 2 harakat. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira Ya. illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum. U-nya panjang ya. Kunnya jangan tertahan. Wa bainahum mitsaqun aw ja'u ya. Kun aw jangan terlalu tertahan di kunnya. Ulang melihat dari wa bainahum. Wa bainahum mitsaqun aw Itu tak tertahan tuh namanya. Kun. Nah, jangan lama ya. Mitsaqun aw ya, udah duduk kunnya langsung diangkat ya. Wa bainahum mitsaqun itu izhar ya, tanwin ketemu amzah ya atau alif ya. Itu izhar. Tidak boleh didengungkan, nggak boleh tertahan di situ.
wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat U-nya panjang ya. Ulang lagi dari auja aja. aw ja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum aw yuqatilu qaumahum. Ada perbaiki, Ya. Guru? Ya, terus. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum ala qatalukum. Falaqa ya, la sallatahum alaiya. Humnya juga nggak boleh. kali dia karena udah terang ini kali ya. Ya, humnya itu nggak boleh tertahan. Itu Dia masih humnya bunyi kali dia ya. Syafawi ya. Jadi tidak boleh tertahan. Coba ulang lagi Kok dari bisa walau naik sih dia? Maaf Pak Hatta, tolong ditutup mic-nya. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Ya. Fa in ya'tadalukum falan Itu tidak dengung ya. Mim ketemu fa tidak dengung. Kalau nun yang mati ketemu fa dengung. Tapi kalau mim tidak ya. Mim itu boleh berdengung bertemu mim bertemu ba. Cuman dua itu aja ya. Mim mati boleh berdengung bertemu mim dan bertemu ba. Selebihnya tidak boleh tertahan. yuqatilu falam yuqatilu pakai dengung enggak? Mana? Falam yuqatilu langsung aja. Iya, falam yuqatilukum. Emang itu tadi bukan itu kan ya? Fa in Bukan itu yang itu. Fa illam yang mana tadi yang barusan ya? Yang lupa. enggak fa in tazalu. Fa in tazalu. Iya, gara-gara negoro Andul jadi lupa. Fa ini yang tazalukum ya, kumnya itu tidak boleh tertahan karena tidak dengung di kum ya. Mim ketemu fa tidak dengung ya. Kalau nun yang ketemu fa baru dengung. Kalau mim tidak ya. Ulang balik dari fa ini yang. Fa in tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salam. Kenapa dipanjangkan lamnya? Nggak ada panjang. Oh iya. Ulang dari dari fa-nya. Alqau ilaikumus teruskan ya, Anda. Fa'alqau ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Satajiduna akharina yuriduna ayya manukum wa ya'manu qaumahum. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tadilukum wa yulqu ilaikumus salam. Tak ada panjang. Ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhuduhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan selanjutnya Bu Desmi Rosa. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahidin Ya, coba dimatiin kameranya. Coba matiin kameranya deh Bu Ade. Soalnya putus-putus banget. Ulang aja ya dulu. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu darari wal mujahiduna fi sabilillah al-mujahiduna fi sabilillahi bi amrihim wa anfusihim faddalallahul mujahidina bi amwalihim
أنفسهم على القاعدين درجة وكلا الله الحسنى Ya, wa kullahu wa kullahu lau itu dengung, adik. Launya dengung. وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا Ya, afuwan ومن يهاجر في Nggak kedengaran ya. Wade, afuwan Ya. itu nggak boleh tertahan ya, karena Ya, itu ya, izhar, Bu Guru. ya. Ya, afuwan itu wan-nya itu nggak boleh tertahan karena di depannya huruf izhar. Afuwan harus jelas ya. Afuwan ghafuro. Nggak boleh tertahan, nggak boleh ada samaran ya. Cepat. Ya, ya Bu Guru. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله Ya, waqa'anya jangan tertahan, A-nya nggak panjang. Allahu ghafurur. Kedengarannya Bu Ade tadi Yang mana, Bu Guru? waqa'a kedengarannya A-nya kepanjang nama Bu Ade. Coba diulang lagi deh. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Waqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Ya, kalau adu tidak dengung ya Bu Adik ya, karena yang tanwinnya waw bukan dal ya. Tapi Oh, kalau enggak dalnya dengung itu. jadi adu sekadar ditasjidkan tapi tidak boleh Adu, dengung ya. Aduam sekadar di penekanan tasdid dal ke waw doang, jangan dibawa ke hidung. Tidak dengung itu ya. aduwam mubina. Aduam, jangan dibawa ke hidung. Aduam sekadar penekanan dal ke waw. Ya. Ulang balik dari innal kafiri. Badek. Resmi Roza. Iya, Coba ulang lagi yang terakhir. guru. Ulang lagi yang Adu. terakhir. Jangan adu, Innal jangan dibawa ke hidung ya. Adu. dari inang. Kalau dibawa ke hidung jadinya dengung. Aduwam, Aduam, saya tekan. aduwam. Innal kafirina kanu lakum aduwam mubina. Ya, Gitu guru. Kasih Ya. guru. ya sama Badek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Mandeh bisa dibuka ininya sekarang Mandeh. Bisa dibuka nggak kameranya? Mande Deben mungkin lagi sholat Oh ya udah. maghrib. Tadi aja. Iya. Bismillah. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا Pak, ulang lagi. Wal ya'khudhu aslihatahum. Hanya nggak ke bawah barusan. Coba lagi deh. وليأخذوا وليأخذ Ya, ya asli. وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم Kedengarannya, kedengarannya tadi Om Mandi ngulangnya fal ya, bukan fal tapi wal ya. Kedengarannya fal yang dibaca. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَا الَّذِينَ Dalnya tasdid Mandi ditahan. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم
وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على إن الصلاة كانت على إن الصلاة كانت على المؤمنين على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Ya, Allah merhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya silakan Pak Ahmad. Lebih belum ya? Ya, belum ada orangnya. Ya udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوابا أثيما. Khawanan bukan ban ya. Ya, ha kecil ya, dilatih-latih ya Pak Ahmad ya membaca ha kecil, jangan disamakan dengan ha besar. Ya. Ya. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله
ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما Ya, di hanya jangan ya, ومن Pak Ahmad ya, jangan haya didillah, jangan tertahan hanya nggak panjang ya. Tsumma oh ya yastaghfirillaha yajidillaha ghafura. Jangan tertahan di ha, walaupun satu harkat. ya ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يغصب إثما فإنما يغصبه على نفسه Ya, mematikan kaf وكان jangan sepatah ya, jangan yak itu kaf ya, kaf mati itu ada hamasnya. Yak, oh ya jangan yak yang ya agak ya lari ke lain patah gitu. ya ada hamasnya ya Bukan yak, yak, ya, yak ada hamasnya sedikit. yak Yak, ya Bu ya ya, yak jangan ya jangan yak lari ke fa ya. ya yak ya Yak lagi wa ke fa in lagi tuh. Yak, yak yak yak. Ya, yak, ya. yak ya wa innama yaksibuhu ala nafsih wa kana Allahu wa 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 kana Allahu aliman hakima wa man yaghsib Maka itu lagi deh. yaghsib Yaksib wa man yaksib. yaghsib wa man yaghsib itu Bu ya Ya, wa man yaksib. yaghsib wa Ya. man yaghsib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'a summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isma faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina Wa is lembutkan. Wa ismam masih keras membaca fa-nya. Sekedar menempelkan, jangan ditekan ya. Kalau ditekan jadinya keras bunyinya. Ditempelkan aja ujung lidah ke gigi atas ya. Wa ismam lembut aja. Wa ismam mubina. faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina Ya, harus laki-laki ya harus digigit laki-laki karena gitu. sinnya kan digigit sedikit ya lidahnya ya Jangan digigit, ditempelkan doang. Kalau Jangan digigit digigit. jadi keras bunyinya. oh iya Jangan digigit, ditempelkan doang sedikit, ditempel. Kalau digigit jadi keras tempel bunyinya. ya Nah, ditempel. iya walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله Pak Ahmad tadi Ya. misain, nggak boleh pakai syai'in ya. Kalau tanwin kasrah dimatikan. Yang dipanjangkan itu tanwin fathah ya. Tanwin baris 2 di atas. Kalau baris 2 di bawah dimatikan. Jangan syai'in, jangan syai'i, jangan tapi dimatikan syai' ya. Agak dipentokkan matikannya. وما يضرونك من شيء Ya, gitu. ya gitu ya
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Iya. Terima kasih Pak Ahmad. Alhamdulillah. Ini ya Bu. Pak. Silakan Andung, terusin Andung. Ya, Andung ya. Ya Andung. La khaira fi kathirim min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla lihi jahannam wasa'at masiro. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dalalam. Kalau itu dipantulkan dulu dalnya ya. Ada bol nggak boleh dimasukkan ke bot. Pada kalau-kalanya. Ya. Wa man yusyrik billahi faqad dalalam ba'ida. Yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitonam marida la'anahu Allahu wa Mande. Andung itu ada wakaf mim nggak di situ? Wakaf lazim. Ada nggak di Al-Qur'annya? Ada. Kalau ada wajib berhenti, tidak boleh diteruskan ya. La'anahu Allah wa qala la attakhizanna min ibadika nasibam mafrudo wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyam min dunillah
dunillahi faqad khasira khusranam mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurra. Ulaika ma'wahum jahannam. Terusin, coba diterusin, Oh ya Pak, salah, ada salahnya. Ulaika ma'wahum jahannamu wala yajiduna anha mahisa. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى
النساء في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Wa marhamna bil Quran. Seterusnya Bu Desmiroza ada? Silakan. Ada Bu Guru. Ya, silakan sambung setengah Wa ini mro'at 130 aja ya. Setengah halaman aja, soalnya tinggal 3 halaman. ya. Wa ini mro'atun khafat min ba'liha nusyun au i'radun fala junaha 'alaihima فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح Tidak boleh dipanjangkan. وإن تحسنوا Jadi yang mana Bu Guru? nggak ada panjangnya ya. Kalau nggak panjang jangan dipanjang-panjangin ya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, langsung dimatikan jangan syuh ya. Oh, karena Syuh dua tidak hanya panjang ya. ya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, masih dipanjangkan syuh. Wa in Oh, masih. Adek, langsung ditasdidkan ke ha ya, langsung dimatikan. Wa uhdiratil anfusus syuh. Syuh. Udah mati ya, jangan disunya itu dipanjangkan, langsung ditasdidkan ya. Gitu, langsung ditasdidkan, langsung dimatikan. Ya, Bu Guru. Wa uhdiratil anfusus syuh. Wa Gitu. in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu innallaha kana ghafurur rahima wa in yatafarraqa yu'nillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Ya, Mandeben ada? Sudah Bu Guru? Bisa buka kameranya. Tambah satu ayat lagi deh, Mbak Nibin kayaknya nggak ada deh. Satu ayat lagi deh, Bu Adek. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh
walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk selanjutnya Mandeh Tati sampai ayat 136. Silakan Mandeh Tati. Oke. Bismillah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila iyasya yuzhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadira man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau Bukan I tapi A, Mandeh. Oh ya. Apa lagi? Bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talhu aw tu'idu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dolalam. Dipantulkan dalnya Mandeh Tati. Wal yaumil akhir faqad dalla dolalam ba'ida. Sudahkah? Ya. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Sambung Pak Atta. Ya. Dari bawah. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru
ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تعودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين. Ya, terbalik Pak apa? Ya. Fi hadisin ghairi itu harusnya diterusin ya, tapi misluhumnya yang harusnya berhenti. Tadi terbalik Pak Atta ghairihi berhenti, misluhum malah diterusin gitu. Terbalik ya, coba diulang dari fi hadisin ghairihi innakum idzam misluhum. Berhenti di situ. Ya. Fi hadisin ghairihi innakum idzam misluhum. Udah itu ada wakaf ya? Pak Atta ada wakaf qala nggak di situ? Oh, iya. Ada wakafnya nggak kelihatan, Bu. Ya. Udah terusin aja, nggak usah disambung, nggak usah diulang di belakang lagi. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Ya Allah, marhamna bil Quran. Makasih Pak Atta. Selanjutnya Andung silakan sampai 143 Andung. Buka mic-nya Andung. Mic belum dibuka Andung. Udah Bu Ya, Guru. Ya, silakan. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibum nasib aja. Nasibung teruskan. Nggak ada wakaf di situ. Wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaikum wa namna'kum minal mu'minin wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina
Innal munafiqina yuhadi'una Allah wa ada Ustazah? Yukho ya, jangan yuha tapi yukho. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala lanjut Ustazah. Ya, Ya. terus lanjut. Qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Muzabzabina baina dzalika la ilaha illa. Panjang ya. La ilaha ula. U-nya panjang juga. Enggak. U tidak panjang. Coba ulang dari la deh. U-nya tidak panjang karena wawunya tidak mati ya. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Wa may yudlilillahu. Hati-hati menduang ya, jangan yud. Yud tebal tapi tidak dipantulkan. Wa may yudlilillahu falan tajidalahu sabila. Ya Allah marhamna bil Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darakil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله. Untuk membaca titelnya doa fitnul Quran, silakan Bu Ade. Bu Desmi Roza. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran hudan wa rahmah. Allahumma zakina minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa wan nahar
waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Bu Ade. Udah selesai acara taslim kita pada pagi hari ini. Sekarang diserahkan sama Om Andi Tati. Silakan Andi Tati. Terima kasih atas kebersamaan kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan hari ini juga mendapat kebaikan untuk tabungan kita di akhirat kelak. Amin. Kita bisa bertemu di hari Sabtu yang akan datang untuk melanjutkan acara tadarusan yang dibawakan oleh radio, yang ditayangkan oleh Radio Gubinang, yang dilaksanakan oleh Mandeh Minang, dibantu guru kita adalah Ibu Zurniati. Terima kasih Ibu Zurniati telah membimbing kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan amal-amal Ibu semuanya juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ibu Suryati tutup dengan doa, atau sudah barusan, sudah cukup? Udah ditutup dengan Quran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Radio Gebu Minang yang telah menayangkan siaran ini secara live. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di acara yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi